Oh, Lang sini bang, sini nak. So Gordon Corbing lo, and welcome to my YouTube channel, Jinu Vlogs. Laben hempen nang bare pamo 6 alom lo, and on 7 AM lo yo. Alam mang ada prang 5 AM alom si bar poni pulo si tame arve jangdut alam lo. Lalo yo, amat si nang bar dar long chat lo. Laben Punobi Vlogs. Lapen ke pini dong ke nami ke dilay langsung. So laseng lan bomo lalo to hante. So Gordon Corbing lo, and lapu harbomon pini ta dilay langsung. हार्बोमोन पैन लापे नोबी ब्लॉक्स सो हिमालयन जो है ऑफ रोडिंग का किंग है सो गाइस नीली लद्दाख पैन से पंचेंग पन ऑफ रोडिंग पैन अलामंग के हिमालयन जो है ऑफ रोडिंग का किंग है वो अलाम लो है लासिलो लद्दाख पैन से पंचेंग पन लो पुलाम लो यो एंड Ini nili tum kedami la destination main bangke la dila elang sun podala yo. La si la Punobi Vlogs bangke dila elang sun ni damet lo la si nili dah hala so elang sun paling tumpik la lo yo. La si kado kabe pan sitame choro pajir eglo la lang support ikpot la lo yo. La si Jinu family dotan sitame anso se nang support igi pusi ning thelo. Pacu bangke nangli don thek polong lo KTM RC 390 pensi off-roading kuri lo sita iriar thoso laban same pini bangke iriar thoso se pin lo alam bangke Himalayan जो है off-roading का king है lalu ya and apolo lasi nanglang nun bomoy lapen a video napa judun tuan no lasi pini bangke nili tum explore dami di layalang sunat lalu yo si pini Himalayan pen sujo off-roading test lo ayam mah oh ayo lapu lo polo te moze lo sita me RC 390 pen lo ke off-roading une alam ang hala ke sport bike pinak lalu yo lapen Himalayan jo hai off-roading ka king ngola man jatuh hat dilayan bangke off-roading lo lalu yo masih lang dun momoy lalu yo chini pon mompo akhir waktu dakpen nahi ho oh my payar no oh yeah come on baby Himalayan जो है ऑफ-रोडिंग का किंग है लेकिन इंग्लिश तो चेहरे नहीं को लान के चेहरे में मेरा so don mar lihat tuh lang ikha jo so don mar lihat tuh west ka biang long ta wain istame aport chipalong pa meka lang lapen ke nili chithik long pa meka kelang lalo yo kewa awar sai chithik nahi mati di don mar lihat tuh lasi eso na eso long che tonte de do ko ti lo lalo yo lalo la janglan don pa mo lasi 1 hours ke off-roading log lo don mar lihat tuh lalo yo kopula vlogger life Cipaduk nangkang lo lalu Cipaduk de pulo de akka masih sukses solo ke lalu yo lasi kato kawe sitame here jo mem biduno lapen anse kaprek nal tum thek pulo i lalu tonte nanglang dun pomo chini pon pompo de don madi tu so Jinu family vlogs bangke pura pajut jun thuan nanglang dun lalu yo to keluar kanglit pon lo don madi tu setan si jok lo Chere me deja. Babre.
chok chit lo kona pethe se wang jui lo ma pateng lo lasi ali hing nota isi problem do pek mane noson keso ke pon ambulance sumphan pusita mane sung pigi lalo babre oh ko bukan lo madami. I'm choosing the bad road guys. Oh no. हिमालयन जो ऑफ रोडिंग का किंग है ना तो वेलकम टू रोड काहिंग आइलैंड ध्यान से जपला ओ को ट्रैक्टा फेरे में मैं हाँ जैकेट itu jaket telah lo dah paling na so dilai nang le lo don mali tu lain lo dilai aget ke lapen Lehor Region ke 15 km Dimapur 21 lapen Serajan 25 km so finally ali me nang le chit lo 1 hours boleh mathano 1 hours off roading kuri pulote mathano Emoy ta sui, iri ta sui, dak dolap lo. Sita ku pulang vlogger life, biker life, kayak la pulo kayo. Cepatuk nangkong lo. Lalu. Lalu bos di lain lah. So, kardom karbing lo and Jinu family doton stame kardom lo kado koi fanta lapen non nili ke doge dak dilai mane main atwar natlo atwar natse ke dolo and laden pen ke mane nili phana se tong akhelo pen se ke ba ne subscriber tum kosong nang men ke Lokes barong pipu ni men ke ende nang men ke Songsar terang ende la dilai pen ha nang rong ane konalo japrajan men dilai ke hello tani bo hello hoy na Jogan ya kilo pen ni panang cetong panu ya curo lo lan nangching hot pot nang support pot lapen ansu se nang support ikha Jinu family so never give up brother Mike tade han okay guys non dilai lang sunat barbom lo lalo yo lahan lo main road bang ke lahan lo lapen ali bang bulute an pacek lan wela sita nilitum pale dampo pulang ke lapen ke ako isi update long pon lo je Hola langsung anbang ke mana bike phone sita la ekeng pen penangan dam neng pulang lah lasi lalu yo lapen Jinu family na bucetong lo ning charong lo thank you guys for your support and love lapen anso se na support ikha lapen so non apor bang ke 9:17 am lo lapen view bang like tha don marli tum jo I love karbing lo oh don marli tum arling lo sekal du pon lang lo yo Babre. Oh. Lah neng ko don mali tum to war bang pute. Cetan masih jok plat lo. Okay guys. Ini ke dip ya lo lo. Oh don mali tum deh. Oh. Lock na. Oh. Tar mane room se nachi sunya lo bandi lo.
बस ऑफ रोडिंग में नहीं समझ लो असली एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है गाइस so di lalang sunan dam bomo pomo drone shot entang lo lalu yo and ali bang से पूरा ऑफ रोडिंग हिमालयन जो है ऑफ रोडिंग का किंग है पुजात लो Dori Dori buke oi cekko oi oh Duri buke amun teko Duri buke ko oh my so guys oh amre ta duri puta ga dam de ka mun ta kan ni padam thori tu sang ko gya abdi oh lalu so guys एडवेंचर तो यहाँ से शुरू होता है को अलीबांग बोलते स्पोर्ट बाइक पुपुके नांगने को लाइजे ओके गाइस ini bang pura full adventure lo experience with Royal Enfield Himalayan Whoa! Whoa! Whoa!